na tariki 19 mweri Jwenana mwaka wa 2026 ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV no ithirite na ntuku ndongi ninkwirigira kinyo tuko bwaku ni bwagirite gankugwate ogeni kirinteto cietu cia Weru thaa 3 onimbitagwa Dorcas Wakaria na nandi no ukamate TV ya Weru mukone jwaku na gukenera ipindi na mibango yetu mathaa jonthe tuko na muthenya onare kunde okethurori scan QR code jiri TV ne yaku no tonyekere mutandao jo Weru digital gukenera mwago juju na ni ntuku 355 itigere mbere ya kithurano kinene gya 2027 na siasa ni ciambiritie kujukia mwerekera kinya kethurano ikugaruruka uria gugukea ntuku ya Jumatatu mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro na atumiririe kujukia kiama gya People's Party of Kenya na gutuika mutongeria wakio na kurita bionanirie bya kurwira urais bo 2027 kiama giki amwe na bo gitiamukiri na nkeru ni ntere cijiri cha gisiasa Rigathi Gachagua na Thingati Bawe bakiuga kuri na njare ya Rais Ruto kenda kugeria kugakura cha Kirimara na bo Thingati Badrikari bakiuga ni matujatiura na kiama kiu gitiumba kuonania kana gitiumba kuinaine Ruto 2027 Ndindi Nyoro amwe na bo we ariuga ni one term na moroto ni kwania Ruto kiuria nandi ni kethurwa kuri no gwati bwa gisiasa kethurwa kuri na biama bibingi bya gisiasa kana o mtu aigwerie na kiama kiawe na nikio tukubona aru atugukuria utwe maoni jaku kethurwa no kuthogania kuri na gitumi gya kwambirwa kwa biama bingi bya gisiasa twitonya kethuranone twe maoni jaku tugikuria nukuona kuri na bata ya kwambirwa biama bya gisiasa tugitonya kethuranone tutumire maoni jaku gukurukira namba yetu ya SMS 23578 kana kire mitandao yetu yo kinyaniria no tutule live kire Facebook na kinyaturi live kire YouTube jaja ni jamwe jijare tukudhuranirite kire nteto cietu tukudhurania kire nteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Etidia babonda bondo tuko gutariria wagagia bokaria bagukojera bakirombo karia kongerwa kadhari tongerio bakiama kia DCP mero kumeneria siasa thirikari na mithika akira gavana mutuma murutira jo siasa jo kongere katuthengerete 2027 Ndindi Nyoro na teneretie kumereria matagite kia urais nde akiuga rutere ruregano mwanka rugaita muroiri wa urais na akamuigika tugakuretera rugonoro mwanya rwa gukira kwa wini meru Teto cia Weru ngukugwata ogeni ukaire mutegeri wa Weru TV monaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kerimiga twambirie baraba guchwa ite mwanya na mwaburi Jwalinda mwananchi ario mutongeri wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza ni baritete ntumiri yao onde rute ebeterete ndiunga ya Edwin Sifuna county ya Meru muthiene jamweri juju Kawira na gwete ogeni ya Meru bonde kwa mukira Sifuna ariboti tukwambirwa ni mwandiki ndeto wetu Muthuri Murioki na nikenda kurikithia mantu jegeri na mwananchi mantu kwariria Sifuna na tenya kwithwe mutongeria wa mugongo wa tantatu na ndiki kira gitongeretio ndubu ibombe tutirima na narua kwatibo mugwata mbaru tariki 30 mweri juju yake thwari ungitende na kaunti ya Meru na ituthithetie matayarisho yonthe ya kwendekana itonete polisi ba Meru itonete polisi ba kuonde kula tukuthwania Sifuna bakarungama kana Linda mwananchi karungama onto wito yoretie mawatho yonthe ya kwendekana na to yoretie mawatho yonthe ya kwendekana itokwenda tukabirwa ni anene betu baba bwirio tukabira na wananchi nabo tukya kwetha ni tukuthangwa wananchi bongo bakaethera bari security yetu batu menyere ndenda kuga batu tucemanitie aja na arua tuli timu ya Linda mwananchi na tutekuthuria biama tuga ati ujo no kiama kia UMP ujo no kiama kia DCP wategera twina ntu ba DCP twina ntu ba Sonko twina ntu ba UMP twina ntu mwanya lakini tuetekanitie na ati president wetu ule tukwenda tulienda mtu gwetwa Edwin Sifuna
nikio tumitoshemanĩtie bakiona nyakithira kobe na mibango ekureta wagayende na kaunti Meru batitha bagetikirio ntububu na kaunti Meru nijikene mantu athiri ankiromba ja mutongirie kwithwa kwina thiri nyingi ndene Meru kenda tutikuonania mbica imbijera ironanirwe rutero rwa Omabe batigwa bakiaragua mantu ja mai koinko bugwa togeni bwinde de mami wenu wa Meru na nkibwira karibuni sana ntukweu tukaribisha ageni betu baba kwina nto bangite manto mathuku tariki 30 lakini tukwenda baonyo tubera batu toikaria twelinda mwananchi na linda mwananchi ti baba yao ni antu milioni ile Meru county everybody linda mwananchi na linda mwananchi kauli yao ni mwe ko protect raia na kuhakikisha rights ya binadamu iko protected kwa wanka watire mami beto baba beto akuru beto banjuri tizo irene antu beto atire bokendo tumira bodho kunia tongoria bathuku kenato ya tariki 30 tona musemani omoya yo amani tuthikirania twaraniria na sisi tunataka kuambia Kasongo kama unataka kuleta guns Meru enda watoe Sugoi kwa sababu huku Meru sisi wa youth tumesema hatutaki violence na tumekataa na kingwatanano ije bagwitebia mebionde bia bikuregana na rais Ruto kuthura jaire bigwatanite bionde biamwe kutikira ati mushemano jojo jokutha jokiagira tunaheshimiana vyama vyote na ningeomba hata yule Kingpin wa Mount Kenya kwa sababu tuko na watu wake hapa awache kusema Mount Kenya ni chama kimoja. Kenya tumepigania vyama vingi na lazima iwe vyama vingi whether mtu anapenda ama hapendi. Tunataka mageuzi ambayo tunasema ni ya maono, ideology na kutii katiba. Kitu ya kwanza ndio tuweze kupigana na wafisadi kwa sababu ile shida iko Kenya hii number 1 ni ufisadi. Muthuri Murioki, Mweru TV, Mutirirwa Kangangi. Kiama giki kia mubunge Ndindi Nyoro ni kiambirite kugira maiga kuma kiri atongerio barutere ruregani na kinya kuma kiri baria barindene ya thirikari. Minista Oriti Ngugi Mwingi Geoffrey Ruko akioneka kumeneria tagaria ria Ndindi ria kwebera kiamene kia UDM na gutonya gia People's Party of Kenya. Kagitio ni ukaumithika ntongai na atongeria bangi ba DCP bakiuga kiama gia PPK ni kia gutumirwa ni Ruto ondi nawe musiasa Kimathia Mundi kuma Central Imenti akuga umtwari na rutha ro gutonya kana kwambiria kiama kiawe Mutugi Kare na kwathira Nkuruki. Biama bia gisiasa no bigwita na mbere kuongereka ruterero rwa kirimara na kia rwa kuruguru ni kiama kia People's Party of Kenya kiria mutongere wakyo ni Ndindi Nyoro ororathamire kuma kiamene kia UDA na gutumiria kiama kiawe gikethirwa kiri murengo muregani na thirikari. Mimi kama Ndindi Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeingia chama inaitwa People's Party of Kenya. As all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition. Nyuma ya Ndindi Nyoro kuruguria kiama kia watongere ba kiama kia DCP Arodi Gachagua, Senator John Medhu na James Mithika ni bashumeretie kuwa kiama kia PPK getejete na wega inde kejete na rungu getumerwa ni Rais William Ruto kugokania kirima. These wheelbarrows that are coming up, all of them, we know them. First, we knew they are coming. And we know the others that are coming. We saw one that was launched yesterday, and we were waiting for it because we had been told that there's a wheelbarrow that is coming from Muranga. We knew that it was coming. So it does not come to us as a surprise that you have a new wheelbarrow. We actually know that there is another wheelbarrow that is coming. We know that there is a wheelbarrow that is being prepared in Laikipia. I think Dionaika Mugu. We know there is another wheelbarrow that is being prepared from Nakuru and many other wheelbarrows that are coming. That is your strategy number 2. And we can even preempt what will happen because we know that after these wheelbarrows, you now introduce new presidential candidates from this region to try and divide this mountain. Kugawa hii mlima ni kama kukata mti wa mugumo na wembe. Haiwezekani, haiwezekani. Harambe! Turauga tutikuganio niguo. Kirema negeke. Kiama negeke. Mutongoria ni uyu. Uguo niguo marauga. Agenda ya muntu wetwa Kasongo itherwe rimwe ndene Kenya thangalania nto kendo munyoboki ndome kwomwe nibo nto kuona muntu wetwa Ndindi Nyoro agoyana kawiru barukake kawetwa ndoto minyoga wetwa muntu wetwa Kinyo ngewe na ngui ntune o wetwa Matiang'i o bagurire aroire
nwe nakage ga wetwae Jubilee kinya agweto Meru kuri muntu murume wete kwanga manga ya kuro na kama ka Wilbaro ka President Ruto. CS Geoffrey Ruko kinya wena ithukirite Ndindi Nyoro akimwira kinya akathithia biama bing'ana bobote kuba makiabo bara gwatimbaru ba Rais William Ruto. Ndindi Nyoro atakitengeneza chama leo, afuje atengeneza ingine kesho, ingie kwa upinzani, haituhusu chochote. Kwa hiyo mlima kuna vyama mingi zaidi ya 20. Hata hiyo wakati ya 2022 kulikuwa na vyama mingi. Kwa hivyo tunajua utengeneze chama, uite vile utaita, haituhusu chochote. Sisi tunashikilia Mheshimiwa William Ruto na serikali yake kuanzia sai mpaka 2032. Muthiene Kimathia munde na regene na miario atongeria bau batekwa giteo biama bia bangi na mono akiwa gute na mutongero na katheria kumeneria kiama kia ungi akiuga kiria kiri na bata ne biama bibionde bikagwatanira birabire na agenda imwe. Lakini hata bakandira kwa mbaki the era yare one party state. Hapana, mtu anaheshimiwe, mtu ana kiama anaheshimiwe. Natoka biama ibia Wilbaro. Hapana, hiyo lugha ni mbaya. Tuheshimu kiama warakiri at least so that barabo from kiama mebe na manifesto babe na ora bakwenda gukara particularly ya 2027 tukwenda tulinganirite turi amwe twi Mount Kenya people, twi Nyanza people, twi Western people, twi Coast people, tulinganira amwe tumana mutongeria ora ukomba ku challenge the current president. Kiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Mbunge wa Kiharo Ndindi Nyoro na aritite migambo ya kuonania teka omba kurwira giti kia urais ntuku inkai nyuma ya kuruguria kiama kiawe gya PPK. Nyoro amona bo na ugite rutere ruregana no mwankaru ithiro nore ukarwira giti kia urais na kagwata mbaru uri ogakindana na Rais Ruto 2027. Ndindi nongerete Rais Ruto niwe mundu wa Kenya tauria Neli wa Kithinjia gututariri. Ntuko ijere nyuma ya Ndindi Nyoro gutumiria kwebera kiamene kia UDA ntuko ya narwa na thithetie musafara jwawe jwa mbere jwa gisiasa Ntereshia Murang'a kwendia kiama kia People's Party akionania kinya kunyontera kurwira urais mwakene jwa 2027. Ya kwanza mimi nashukuru sana kwa vile mumenikaribisha hapa nyumbani. Na mimi kama Ndindi Nyoro nimetazama viongozi wote na nikatazama vile waliendelea. Na nikaona hakuna kiongozi hukujiwa kwa mama yake nyumbani anaambiwa atikuja ukalia hapa. Kiongozi anatokea anatafuta kama wanaume wengine. Mimi nataka nitagaze hapa, adui yetu kama Kenya ni adui mara mbili. Adui ya kwanza ni uongozi duni ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto. Na ndio tunasema hivi sasa tukiwa Murang'a tunaongeza speed ya kwenda Sugoi, tunaiweka speed ya 10,000 kilometers per hour. Akirumira yendekithia ria rutere ruregani kugwatanira na kurita muruiri umwe wa giti kia urais. Tunataka sisi kama opposition wote tuungane, tusikue kuna function hii na ile ingine, wote tukae kwa meza na tutoe kiongozi mmoja mwenye atawania urais, na tutoe mwingine mmoja mwenye atakuwa naibu wake wa rais. Tukienda August ya next year tukue opposition iko na only one candidate, ndio tumaliza hii safari ya kupereka hawa watu wamepora Kenya Sugoi mara moja. Nkurukia kiuga kiama kiawe gititikiria siasa bagwaka bange ntakana muno baria bakurumanga Rigathi Gachagua. People's Party haina nafasi ya watu wa matusi na watu wa fujo. Mimi niliona juzi viongozi wa ile Wilbaro ati wakati niliongea, kwa sababu wanataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani,
ati wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi, kama Dede Nyoro, kama wewe uko katika Hurubaru, uko katika hii serikali sasa, na wewe kazi yako imekuwa ni ya kutukana viongozi, kama wewe umetukana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako. Enda musikizane na yeye. Akiuga mworoto jwawe jwa mbere buruka gitenekana ndene kuritaniria ngugi na mtu wonde ucio umitie kiri rugendo rwa gwikia Ruto Sugoi. Dede Nyoro hakuna pahali atakuwa anabishana na mtu yeyote mwenye anasema ni mtu wa kwenda Sugoi Express 100% sahi. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kethenji. Mutegeri ni kiri kumania na ndwari eu ciigie Ndindi Nyoro guciumiria na kwethirwa atonyete kiamene giki eru tugukuria kethirwa no kugwata mbaru ukuthondekwa kwa biama BBL bia gisiasa tugitonya kurenetia 2027 no kugwata mbaru kuthondekwa kwa biama BBL bia gisiasa. Tutumire maoni jaku kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu ya kinyaniria no ntutuli live kiri Facebook na kinyaturi live kiri YouTube na tugichokera tugakuretera uge bwatongeria mwanya ari Rais William Ruto na aria ethirite wantu kuijiria atongeretie kigomano kia kutheremia ugima bwa mwiri muciene munene ja Nairobi. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utunga tabo bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojokani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwanteto nkuru kituringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ithe komenya kuigua kario kanyentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo tuka ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Jojo onekana ndukene chionde na ndinyekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukarania wanyomba yo. Jojo nande netosa. Afya Plus. Menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimetingana. Kende ya kwingi iko na mengi.
Nano to ya kwanyange na nyoroka to na bi Afya Plus. Nacho motu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Gutiri ntukingi kiretaga nja amweja murojo muthongi jo mugatejo thithitio bwega ntuko chionthero ukiri nitunyunaga chai na mugatejo thithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiriskuru chietu mikawa na guntu konge kuunde mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona waretera nje ku mugatejo mafuko ti mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni ntubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722872315 mafuko bread take pride in the bread you take home. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo Mutamani yo kayo thire otwita kembeche tina baita ciambi no oteko chenjia Mutwajaga irio bitego tutethia niki. hai to kurega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekurekia. Ngoro chako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweja kubonokia. Irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere yaku nagwe no ntutui county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E.
Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal! Cometh the hour, cometh the man! This football is from the heavens. What a story this is! 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial star 423# to reconnect today. Nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka wikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe riruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ithioga tueri tega isui tega pere itupato sanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. Bwega mutegeri wa Wiru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera Rais Ruto na arĩrĩtie kĩgomano kĩa ũgima kĩa Health Summit 2026 kĩgomano kĩrambĩrĩirie ntuko yegoro na kĩarĩ kantu kwena Arua na regi kinyini atongeria mwanya mwanya arĩo munini wa Rais Professor Kithure Kindiki mwekuru wa Rais Rachel Ruto Minister wa ũgima Aden Duale na atongeria Bangi Kathumba akiaria Rais Ruto na arĩrĩtie jamwe jajaria thirikari yawe kinyanĩrĩtie gũkĩrio ũgima janthigurune akiuga na nde Mukenya wothe ũrĩa ciandĩkithĩte kĩrĩ mũbango jwa ũgima jwa SHA agĩtaga cibitari kwa gwatwo tungata na gũtebio abati kuria nawe munini wa Rais Kithure Kindiki na ũgĩtie baria bakuga SHA ĩtĩ kũrita ngũgĩ riboti thuranĩri-inĩ Raymond Mwenda. Rais Ruto na arĩrĩtie kĩgomano kĩa ũgima nĩ kĩa Summit 2026 kĩgomano kĩrambĩrĩirie ntuku ya ngoro nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC. Honorable Dr. William Ruto, the President. Akiaria Rais Ruto na gwĩte bwonka Mũkenya ciandĩkithĩtie kĩ mũbango ya ũgima ya SHA agĩta cibitari na kwamũkĩra ũtungata ũtheri atĩ wĩtwo nombi. Every citizen of Kenya, so long as you are registered in SHA, you will walk into any facility, public, private, faith-based facility anywhere in Kenya. So long as you're registered in SHA, you will walk in and walk out without paying a single cent for outpatient facility. Ruto akiarĩria mwanya kati ya tika NHIF na SHA na gwĩte kaita ka NHIF no ria mĩeri 3 nyume ũciandĩkithia na wanjiria kũrĩa mbere yanjiria kũrita ngũĩ akiwa kaita ka SHA ũciandĩkithia na yo kanjiria kũrita ngũĩ othe. In NHIF, you paid and waited for 3 months for the cover to be active. In fact, many people are pushing me to say, why don't you go back to that? No. You cannot tell a sick person, pay, wait for 3 months,
so that you can come for treatment. What about if they die? Or if something happens to them? So the moment they come to hospital, if they are not registered, we register them, they pay immediately, and they access service at that point in time. That is how we have changed the metrics. Rais Ruto akiariria ura linda jamii kurita ngui ikiringanithwa na linda mama na ugite linda jamii irira ina mwana na nja yonthe ikiringanithwa na linda mama. We have already changed the way our Linda Jamii program operates. You remember, the Linda Mama program operated differently from the Linda Jamii. The Linda Mama focused on the mother and on delivery. Today, the Linda Jamii program focuses on the mother, focuses on the child, and focuses on the household. Kiawe munini wa rais Kithure Kindiki na gwite bamwe baba menena cia mubango yogima yoshaba kiwa yote kurita ngui bakirete akiboria baba tiyo yomeneria kuyomeneria na uma bwabureo. The noises that you used to hear that SHA is not working. Whoever is criticizing SHA now is whispering. So there was chaos all over the place. But today, it is true there are people still who are criticizing, which is also okay because you just make us perfect things. Sometimes the only thing we ask is that you do it, those who are criticizing us should do it factually, not through generalities and through falsehoods. Akiaria mwekuru wa rais Rachel Ruto na ugite ote mwekuru kana mwana abati ototoro bwawe kumane na gintu kiomba kurigerua. Where we made a promise that no mother, no child should be lost to something preventable. So we must ask ourselves honestly, how do we turn that promise into a daily reality? The answer is not complicated. It takes leadership, investment, skilled healthcare workers, reliable equipment and supplies. Raymond Mwenda, Teta Siaweru. Minista utungata wa mwingi Geoffrey Ruko na ameneretie bunene uria wari Rais Uhuru Kenyatta na uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua akiuga kaba kwaga Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki. Ruko nandi enerete Uhuru gucokia njera na kuigika Ruto ta uria amugwatire mbaru kwa miaka 10. Edwin Gatobu ari na chiotareria. Waziri ujo utungata bo mwingi na mibango ya mwanya thirikari no Geoffrey Ruko na umirete rais wa gatene wa Kenya Uhuru Kenyatta akiuga ni wewe nyume wagagia burabo kukujira boke siasa na mwanaume chemanio nemwe siasa. Kama serikali tunajua yule ambaye alikuwa rais wa juzi Uhuru Kenyatta anapatiana pesa kwa vijana, wakaenda pale Omambe, wakaleta vita, wakaleta furugu. Atiri serikali ya Mheshimiwa William Ruto ionekane ikiwa mbaya. Juzi vile vile walileta furugu pale Nakuru. Na mbunge mmoja wa chama ya huyo Uhuru Kenyatta ya Jubilee akaamuka akasema wao ndio walipanga hiyo furugu. Waziri Ruko akirejea kaunti Bomet no rete rais ujo wagatene Uhuru ote ya wathani boke thirikari bore kukagita kakarungura rais William Ruto. Jameni, tunaambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tumekuheshimu, tulikupatia urais kwa miaka 10 tukakuheshimu. Jambo la muhimu ni uheshimu Mheshimiwa William Ruto. Wewe mwenyewe ulisema na mdomo yako, ukatuambia miaka 10 ya Uhuru na miaka 10 ya William Ruto. William Ruto amemaliza miaka 4. Kwa nini unamsumbua na kufinance goons katika kona tofauti ya Kenya? Nawe mutongeri okema kia DCP Rigathi Gachagua akiumirwa kinyawe ni kiria kwerekana gutithia na mbere siasa cia mpatho miario igikinia bunge bangi baraba kuigika thirikari ji. Wale ambao wako na vitina, wale ambao ni watu ambao ni wa kupomoa, wako na roho chafu, au tunataka tuambie tukiwa kona hii ya Bomet tuko tayari. Wewe unasema William Ruto ni mbaya.
Kama William Ruto ni mbaya, wewe ni shetani. So I want to tell those people who are now lecturing William Ruto with a lot of English na kukuja na machama wanasema eti wanataka kupeleka William Ruto nyumbani. We want to tell you, we know you, tunawajua. Yule mungwana anaitwa Ndindi Nyoro wakati alikuwa chairman wa budget, alichukua pesa ya shule yote akapeleka kwao. Alichukua pesa ya barabara yote akapeleka kwao. Alafu saa hizi ndio anakuja ana lecture William Ruto na kizungu mingi na kuja sijui na chama gani. Na mambo yote, matamshi yake yote ni negative na kia kuharibu. Mimi nataka tushike huyu jamaa, tupeleke yeye Mathare, tupime yeye akili, kama akili yake ni mzuri ama ni mbaya, sababu tunaweza kuwa tunapambana na jamaa ambaye akili yake ni mbaya. Antonia Ntoto Cheweru TV ni Edwin Gatobu. Atongeri ba kiama kia DCP batongeretwe ni mithikali ntorene bameneretie munini wa rais Profesa Kithure Kindiki, gavana Mutuma na mubunge wa Ekuru Karambu Kailemia bakiuga batikuthangikira mabataro ja akari. Lentore nerete Mutuma murutira jo siasa jo kongereka kinyankuruki twerekerete kithurano gia 2027. Dennis Mugendi ari na Chikinya. Kuinya no mwankanga kuinya na kithurano nikijite na kionkuoni menemenete Keri na Perezi. Iji ili sakramenti ya Umeru na wenda miario ya muruirio gavana kaunti ya Meru mutongeri wa DCP mithikali nturi kiri gavana Mutuma ntwithinkia bakinyeni na muruirio urungamiri bwa Ekuru Felicity Nkirote Biriri na seneta Mugambi Manyara kiri maromba ya gikundi kia Ekuru kia ngwataniro witi na mbere jareja thithikite kienine kia Ntobochu primary Gembe South makinya ja makai kumanja ya gavana Mutuma ntwithinkia. Bonoko hande asiende, bonoko bure ama si bure. Kanda wande kuerele Antobocho kianine na ngoerane ndewe simu wengine tuheshimiane. Ndoni rokere rokuwa nguo ngakoinya ntare giokoinya ngakoinya zaidi ndemoinya ganga moinya nifinya nisifinya yeye. Mwanaume gani analia na vinyo na mwana mwingine? Sini bure. Sini bure. Nifinye nisifinye. Nifinya nisifinye. Kama inyo ateke akuwa. Otebo tuera, ye. Baete Ekuruba nkruki yangirithano mbeu ya mpempe cia kwanda. Niba meneretie atongerie baria bari thirikari ne kurega ikuingia maubatu ja kari tiga ubari na mbesa cia thirikari baturiritwe ni ndiunga ya rua iria Ekuru baratemithiru enthi mwanka irunduni kwa munini wa rais Kithure Kindiki indi bauka Mungu ndeu atongerie betu batwekerete aibo gutwekera mbasi na weta irunduni kuromba iriorera Meru na ngekuru cietu nkatha cia Meru nitakinya lebonde aibu sio aibu bamamia nkoboromba eshima tuacokia twatanira mpara twameliria ndene ya Meru ndengabana tukathiria mbi tukathiria mpara okosefu bwakiri ibo botomete twethera turi ao no tokinyanga bana wengwa twenwe ndaeleria budget ya Kenya ya county budget yate indara ya kilimo ameeta milioni mana yaire obisi ya milioni 190 department ya finance na facilitative care ya 1.4 billion eto minembi eto mi barabara riekere mbesa beta baekura cia tractor boya mbesa baria pasame asisisambe kaketa kabisa na ndebwera atire natwe kama county o Meru county bonite buringambe ndienda kuwatanira na senator na captain na gavana kenda kuleta mabadiliko Meru na Kenya watu watia ndienda utuka manager omwe mbete chetu cha ikundi wipo babo boyua otendi kare kana mama county o county dai ataborikana ndio naji wanta okirie ninjarando wanta mone wanta kwa uboli wa Kazongo aende asiende Ibwende temetheka lentore ibwende tefelesete ibwende
Dennis Mugendi, Weru TV, Ntule ni Antobochio, Wandini Akiego ya Antobochio, Gembe South, County ya Meru. Miaka ya ukabere Meru itwire kwa andu egi ati a Meru batije kuina na kinyabaina ndwimbo ciao iteta kuraja indi nandi rugono ruru iruonekete kugaruka o uria tugwita aini producers na kinya Meru bakioneka kwamukira na kwambararia ndwimbo ciao bunene na aru ndwimbo cia Meru ni kwigikana tumemene TV-ine mitandao na kinya biathone mwanya a Meru bariuga ategurira ndwimbo iji kwina kanyamuru imbone aini bobe na ugeburiko mwandiki ndeto wetu Edwin Gatobu ari na gichunje kia mbere kia rugonoro mwanya gukira kwa wini Meru. Rwimbo igintu kirinya muno na gitiomba ikura muturere na joto jwa ntuko gwa ntuko irugwira ya ntu banduki chionthe ana banyina kinya banene akwino nkungure no mwanya igatumira kuritana akuona ne wendo na kinya kiri baingi gatumeki kurikithia ngwato nero na mwene nya murungu na njira ya kuthathaya na maromba ari magango beci anjara ciakwa bebaneria na ngige na manginyo Urabari magwa mona ukimagara akiri ya Meru rwimbo rwithiritwe kinya ruri gichunje gikinene kia untuire bwetu na boga kungwira kuma kirendu kimo gwita ingi nwende eja kiri wini bwa kinandi kure kwandikwa kana kugono kwaku gutumbikikana gikaro kimwaki auntu Mumeru era gwatumbe ikura no ntubu bwa karabugi chokera na gwa karajama bwala umono ntu ibatu twambere tugira batu pioneers batu yateminjira Bato ambere kuina nyimbo cha Meru ila samada fiatis ke barabati jinde ni terembo ronde ambete Kuri historia ya Meru atri Meru ete aini baingia thai nomba testi kwa Meru no tumbe kuona ini ngirinya 1 2 3 4 4000 kiri baraba ambiriri wini bubu aja Meru kugeri gwita mathoganio jeja gutari untubu butho na kugita ndwembo ituma antu betikia untubu kwari kirima Tevyo twethire katwira twambiria Udebe biareo there were no mentors udego tuonete babwethetie na Meru like rap music katwira twethira kwena vanity na rumba twambiria ku rap na Meru utari na ntu bakwenda kugura kasete ya Meru na twera kwa iro kwendia agatwira kawinira Meru ende kawagire bonge bothire waina Meru icio gutoka agora ende kwa chambeke aja na nkugurira kamwe ngisupport aini atakwende CD mtu akwira mbikira rwimbo rungi mbikira rungi ikirinya rungi waikira rwimbo inyanya ribu mtu akwira wina Rose Muhando so you are like kwani nilikuwa nafanya nini then kwa baba akwira dama dance for me unaweza dance sasa hiyo wimbo ndio ukarwekira ukarundansi rukathira ugekira rungi ukandansi rukathira lakini thai ugeta kiviatho bietu miranune irabune kila mahali unapata that our music is being played everywhere na rurugo no rwambiri kugaruka aini bambiri kugeria mantu ja Meru kwina na njira injeru monka muinerejwa kiri ujura tonya Meru kuma kiri bwagitene asani nyawi ba kurire bamenya quality bamenya kuthia music bwega at least antu bakugeria ntu tweta nini knowledge tukurao how I cannot lament that too much because we are growing no tukura tukura tu challenges you but any challenge ira udara gatobu imonka wethre wina guts kana muscles na nkoro ego fight ukatho to fight ni ba Meru bobo musana ini bambire kuina Meru ende bado ora bado tukuina bado atara ku tutare tutoka tangalira gono etete na magagene ngari tare ogata akiri athikiriro mboro rutwikite turo gukenia akende kinyaro kuthomithia na rogu ikumiria ja Mumeru na kuga Mumeru no waine ongenda ibiro ina ruarua rwimbo rongero kuwa manele ara woyere campaign ne nende ni yatumete ngombe cia ngombe manele mwagoro atie atebia kunyuma yani rwimbo ra maana sana roko buthe community echi atetho mo Meru igwa atia ugwe wengo ndikonda gwiro muno by the tonto nyota ka kiti munekwa ndombe dambo jorite ku
nya playlist cha Kĩmĩro aki mix cha Kĩmĩro aki tondu mpendete gukuria Kĩmĩro getu na tugikukira gitu ndemu aini bara twarite nabo bariuga nyomba cia nteto cha Kĩmĩro chikwiji cia botheria nteto buru nuntu ni ciambiriri gukinya ndwimbo ciao kuraja nkurukia ara bakinyaga Jaweru TV ni tongeretie muno kiri mantu za gucetha ndwimbo cia Kĩmĩro na gukuria untwira poetu wa Kĩmĩro ugetare ukaria na mtu ja MC Matano akagwita kigipindi kya gwatukanga waumau ugeta kiri another media house so nkawibwa sana ke media cietu cia Meru itukone butha bwetu support na kufuatilia mantu yetu na murungu etambero butharima narwije turero mboro Meru ti kuinwa kirwi na wainde kinye gukunguirwa biatho jabia twine cietu bire bikureta sanika thumba mashabiki na gwati mbaru biambere ti gukujirwa na jaini bakiambiri gucemani na kuina mashabiki jao imwe kwa imwe Kamano, porque kamano ibwirera. Ndoito mwari, manonto mwari ibwirera. Kuma kire kugiria kuina kukungwa na kugutirima na ibari kwithiritwa kwi rugendo na kuno ntugukura kugututarona namba ya ndombo ire witite antu bangana baruinithitie akiuria kiriri wini no butwike biashara anoborete kingotore abobo na butoka butegera muthenya joruju wacha ntetone cia Weru Antonia Weru TV ni nie Edwin Gatobu. Meru University ni rugoretie mukondo jwairi jwa Rwiro Neru Must Mount Kenya Run ruria rugetana mbere kwambiria tariki 3 mwanka 5 Marimba Campus. VC Romanas Odhiambo augite Rwiro ru ni rwa kutha mbeca cia gutetheria na baraba umite njeite guciumba kumenyera riera na kurwana nyimba. Brian Kimathi ari na Chikinya. Muthenya jona Rose Kuria Meru University ni rugurite ndwiro cia Mountain Run ira ciithira cia gucangithia mbeca cia kurwana murimo jwa kansa kuthomithia na bakuma njire ite guciumba ire kagita kajaire kuthithia untububu ara batongeretwo ni Vice Chancellor wa skuru General Romanas Odhiambo bagwete mwingi ugeni. We are inaugurating our second edition of the Meru University of Science and Technology Mount Kenya Run. And my purpose of really talking with you is basically to invite all of you, people from Meru, our county, people from Kenya, people from all over the world. So I would like to welcome all of you to this great occasion that we'll be doing between 3rd and 5th, concluding by the mountain run in our Marimba campus at the slope of Mount Kenya. Moronto jo kinyariu iri kuendelea gutetheire kirindo aija murimo jwa kansa gutigira ba kuthomithia ritwa na kumenyera riera. Na Meru region nondo staff bao kona aba baingi researchers na that is a way to give to the community through our research. And also tuna manto ya kwanda miti together tuna miti KFS Kenya Forest Services, Kenya Defence Forces and our staff. Rwiro ruru wetu ruru igi second edition ruru kethro Marimba on Saturday tariki 5 September ni rwiro rukethro ni categories kadhaa. First of all tukethro twina 14 kilometers ya antu bara twitaga elites kana kimbiaji professionals na tumbe gutethia jiana iria itukumba ke mauntu ma mathomo na twitho twina mbeca jia kumba kuthithia research ya cancer na also mauntu ma conservation ya environment. The idea behind the endowment fund is basically to help our poor students, to help conserve the environment and also to sensitize Kenyans about the cancer prevalence in this country, which is really affecting you and me, all of us. Ere kagita kajaire ni bako jerete masiara jango gira baitere kirindo iroji kagita kambere na bagitegera Kenya kwagirithia mantu nkuruki. Help the students, but the first one, whatever we collected, because our funds are flexi model, we took some money and helped some needy students. So basically that is the first impact. Ke report Rand Soro TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Gikundi kia Giontwire kuma Tharaka ni kiuritia karibante riji kugwatira Ontwire kienda gutetheria kinyanduki ya Kinandi kugwatira kaumo kao aritio jwari kia thoneki ya Kiontwire Kamuganka riboti thuraniri ni Makena Wambabu.
Itanjire imwe ya gukiria gintu ire kia Mutharaka ni kuruthikite kamuganga ka Chorontereja uturini aria atongoria kuma gicoroti gikundi kiria ni gia kuthomithania ontu ire barombete antu kuthi na mbere na gukiria gintu ire ndina nkia no tukuona murogi menya ntu baugaga nkio ni orogi ino kandi yanke dari manio tatwana tura tukwinagaga ngukarankita gata nkidari maga eno yumanetie na ng'ombe cie mucie ikiruthaga ugu agatikitharimo kinene muno tikitharimo kinene kwi kana kaugire mantu mamite mega muno muno karakarigirie kwaria mantu mamite ndagwa cia mite no ko takuana Kitharaka aciari bara bakerewa boya muno kogu ni promotaga kana tio tu salt to promotaga gucokia untuire bwetu na njira tenu nerengi ni baugite kuthomithania Kitharaka ni gintu gia gitumi kenda antu bakura bakimenyaga gintu ire kiao sorotie kurubabu kuona na kurubabu kuonaga ibakaraga ndiguru na kuthomithagia kithomo gia Kitharaka sababu kubangita bakaruru bakareta wana mwetu antura bagatunenkera nkwaga ya cia Kitharaka bagakura bari antu batharaka. Bishop Nicholas Mwathina uria kuromba giti KMC cia Kariga ni augite baria bakuromba ite babatie kuendia na maendeleo ge siasa ciao kirasi geke gekario go ana benu betinda kuthithina uko no tugo tukariwa no kweri kana no rongo boko mbetegeria mboya mbamberia musingwa kirasi yeku twake kenda na benu bomba kudoma bantaga na ndio wangu tukebendia na maendeleo tukebendia na bio dathi nkanga nkethera gitaga kanuke murekete nkanga gogo digera tomato na ndakwethera kuromba kuro rungu gitaga yakwa nkwingate uthi mundu ni rombera kura na kwe ni orire augite atongoria babatie gusindana na mauntu ma maendeleo kenda gutigira ekarini bagutetheka ndaroma kirasi na orome chukuru sibitare jiriwe wongere gitankanga wongere gitara mutani wana murakiboro etiegeta ana murakiboro etiegeta itoko yakageto ko ndaga kara sasa na mato makambio nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Athinjiri kuma Igembe ni barombete kathari kuongerwa kiri kuigika kana gakaiji bakiuga karikura gatena mwerekera jo mwega onto bugutumaga gatonya kiri mitugo eteagirite. Athinjiri bani borite aciari arimo thirikari na atongeria bangi maturene kuritaniria ngugi kwa kwe na kanisa kwa mataro kana gakaiji. Duncan Mwathiari na Chionkuruki. Atongoria na kurukuma kanisani MCK Nyambene Synod hibarutite mbitwa kiri kumenyera kana kai na kuthingatira makinya mana baba haraba ingi barekanagirwe nyuma ya gutanwa itwambirie program ya kuthuranira na betu ba boys kenda twethura twina ntomurume uthurani bwega nondo itwonere boy child is getting endangered ndira mwanora akuthuranirwa na achoka ka neglected ba tutwambirie program ira ya tanana every December na twathuranira na betu twacoka tuone ndi ria bathiike kuthuranirwa ibawita batianirua turambiririe ngi tuwita mentorship program ku follow up na bara tutanite tuonora baitite na ora bathithagia no ntumwono ntumurume atwe tumita many fellowship iko mwanora munini mwanka guru ba injia tu na kinya bara kuruburu ibi tumatuthia follow up kenda tuona inana babetere for example mwisho kiumegi tugachebana na betu batotane 2023 2024 na 2025 kenda tumenya inabetere school akurwa bariuga na baba barikie gutanwa haciari benge barekagiria na baba na muthia bagata skuru na bangi kuthongera kirinda wa cia mbogita bakibonaga ibondisi tuchemana ciana na betu baratu imaritie twacemania boni kenda tubomba kuba mataro na betu ni bakubuka ntu muno babuka chwa ni ana bangi kuruki mono kiri bara bataniri nau kimirune nontu rimwe wera mutane muntu tani ni DC so muntu akaendelea kunkuma mburu na imbe kunywa bangi kulia wita skuru
wetana wa 3 man drop out nyingi muno kumania na makari kama mahathinjiri baba Murungu ibanjiritie mutaratara wa gutanana baba gikanisa na kubarutana mitugo emiaga ya gikanisa na bataguta kimiru na nkuruki kuthingatira ana baba kagito akagita muno rira cukuru iri mbinge mwana ntomurume nikakubira mwana ntomurume urita naguombe kago ukenda guria mwana ntomurume na ngwamuria mantu na ya mai na ngwamuria mantu ya mai arume bongo ibale mete wikira thiringi muko ende baba ingi nikabakorerwa kinyani akawa kinya rume balto na bole ndi baba inga bakora ni aka ni ntubwae no ntibaurire ndi ku injire njega kanisa ite nambere kutangu wiu muno nikenda ana beto bategeje kurira mantu ya urebi kwibagwita bakanyenda bache kurebia nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kigembe Central mbitagwa Duncan Mwathi mutegeri wa Weru TV au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega no ntuba kugwatanira na unikiri nteto cietu cia thaa 3 na ukawarirwo kugwatanira na bautu nyuma ya kagita gate kuraja aturi na ageni bakwa na ara tukethirwa tukiariria biama bia gisiasa tuthengerete kithurano gia 2027 na no wite na mbere gututumira maoni jaku kirekiuria kiria tugukuritie kethirwa no kugwata mbaru kuthondekwa kwa biama bia gisiasa tuthengerete ithurano bia 2027 tutumira maoni jaku na tukethirwa tukithoma nyuma ya kagita gate kuraja mwananiria wetu wa mathithio agukari Maureen Kirimi.